دچمه ماسکو کامیران حاجو سروک کمیته پیوندین درفه و سروک شاندا انا کسی جبو هفدیتونا لگل بوگدانوف جو ماسکو پایتخت روسیا لگل منه که کامیران دنباشو بخیر هاتی من بحثا چند تشتان کر لید خازم هنکی داتاین ویب بزانبم والگل میخائیل بوگدانوف بهتر بحثا چکر و تکازیل سر چکر بله وکو براستی کو هر کس زانه روسیا دولت گل کی گرنگا د پرسا سوری دا هر وها دولت گ جهان د گل کی گرنگا امجی گرنگی کا تایبت دنا تکلی خو روسیا را ابنا گلک جارام هاتنا و جاری جی چند بابت سرکه هبون گوما لگل بریز بوگدانوف بحث کرن جوانا پرسا دستوری بو یک جه کمیته دستوری حتی نه چما بریو ناچه و ام دبینن اف پروسس تشتکی باشا د چاره سریا سیاسی دا و هر وها صبحی نویساندن دستوری دا کرد محتاجی پشگیریا ناونتوینا مدوه پرسیدجی دوزا پشگیری که لروسیا کر و براستی هلوسته که گلکی پوزیتیو بو گوتنیه ما بگومان ام پشگیریا مافی ملت کرد د سوریا دکن و بی مافی کردا او پروسس تبدا سقط ام حساب دکن یاج حموی گرنگتر گوتیه ما ام دبینن پیوسته توافق هبه لسر پرسا نه مثلا جماریا یان دنگدانکیا و ابناجی جمره گل کی گرنگا جبر هگر بوی رنگی دی به گمان امتدا قزنج نکن او یک جوا مجارا بو مجارا دیجی مگوت گلک جارا هنک هلوست درد کبنج وزارتا در و تایبت وزیر در و دجارا دبیجه ام لدیجی دولتا که کردین رجلات افراطه جمرا نشاندان گو نولویا ام نبی رنگی دبیجن ام لدیجی پارچبونا سوریانا ام نل دیجی مافی ملت کرد لسوریانا و هر واحد مو پیکاتیا افجی یک جوام جاری گوما بحث کرد لگل گلک مجاری دیجی بس یک کاملا مخصص از ویجی بزنبم یعنی نرينا كروسي تشاوها يجبو كردان يعني مثلا روسيا سيستمك فدراتيف لروسيا قبول لسوريا قبول دكاك وكرد بشك بن جوي سيستما فدرالي لسوريا براسي ابجي يك جوا خالقو ما بحث كر ما قلت وانا د سريدا بري چند سالا هلوستا هري پیشکتی بنسبت چاره سیاسی د سوریا دا گو سوریا که فدرال بی و روسیا بتنی بو یا گو پشگیری که زلال دکر و پاشه و دستورک جی راش پلیک گو درخست تیدا هما رنگ کی فدراتی هبو لینها امنه کی پید حسن اون جویدیتنه وکا گو بشون دا چویا نه وکا بری اون پشگیریا دولتا که فدرالیت کن حتی درجه کی نیزی کی ویدیتنا ما بون و لیما گوت yani ma xostam jwa fem bikin başa un çawa karin jareki di fem bikin go devlet away bere vere maşandın away ki merkezi hatta derece ki geleki zelal nekrin edi Suriye kap çrangi twazın le ew ditine ma berbçavt girtin وكو çawa go devleta ke federali bşunda hatina naha tişteki negel ki xuyaya ya diji ya go ma go tawana edi امکان نینا پیکاتیک یانجی مرکز کربه سوریا بیرنگی بریوا ببه حتی درجه که نیزی کی ودیت نبود. ایدن دخوازم بزنم نه دم پرسنه که کامیران پرسک احتمالا دست پیکرنا اپراسیونه که جالی ارتشا ترکیه و لروجلات فراته پرسا دنجی در باسمونا پیشمرگین روز آوای کردستانه و بجیکرنا وانه لسر سینوری دنابرا باکرو روز آوای کردستانه دا که دو جیمز جفری پشت راست کرد هل واسطه روسیا لهمبری وان هر دو خالین کش بو کردین روز آوا گله کی گرینگه چیه؟ هل واسطه که فرمیه وانا نینا بس او نپیرنا گو شرک ببه مسئله آلوزتر دکی و آسان ناکه
لێ فەرمی تشتێک نینە ینی مە نەدیتە تشتێ مە گوتوبێژ کرد ئەو نەل ینی گەرمی لێ مەسەلا دەستێوەردانەکە لەشکری ببێ نەپێرەنەوە و تزانێ ینی وانە گشتی لێ مەسلێ دمەیزێنن خوا بتەنێ هێزێکی ڕەوات بینن سووریادا ji ber ku hikûmeta fermî ew dawetkirina û hecî ne daweta dewleta yanî hikûmeta fermî ya Sûriya bê bi nisbet wana tiştekî şaşa. Mesela pêşmerga wana nehate behskirin bi rastî ne wa pirs kir ne me jî anî rojevê. Hûn çawa dibînin hema ji ber ku tu her ji Moskobî jî mîvanê minî meseleya derbasbûna pêşmergan jî dixwazim pirsekê bikim doh James Jeffrey got ku beşek ji pêşmergan derbas bûne planek heye bi rastî ku hemû pêşmergeyên li vê derê yên Rojava derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin? Ez ê belkî hêzûya em vê yanî bersiveke wilo konkret vê alî te bidin. Lê ev na destpêkeke baş e her çûn û hatin bêjî di qûnaxekê de ez bim mirov bi çavekî pozîtîv lê dimeyzênê ji me re gelkî giring e yanî ji kêmayî ve ew aliyê psîkolojî bişkê di navbera her du rexa da karibin bi hevra heta got karina hevbeşî biçûk jî bin dest pê bikin. Pêşerojê de mehêvî heye got birengekî yanî ferahtir û bêhtir konkret karekî hevbeş peyda bibe. Her kameran yani mesela tem polit büroya pedekesi û serokê komîteya derveya enekesî her dema ku behsa pêşmergên Rojava dikim hemû berpirsên pedekesî û enekesî bersivên dîplomatîk didin. Yani tiştekî konkret nadin min. Sebep çi ye? Zanê ev alîk jê meseleke heta bêjê yanî alîkî wê leşkerî heye. Carcaran divê wê hinek rêzgirtinê li wê bigirê. Ji ber wê jî gelek cara mirov nikare bersivê gelkî rasterast bide û ev na meseleke di hingivê gelek aliya ji rejîmê bigira ji aliyê dî dewrûber bigira ji hêzên navnetewî bigira ji ber wê na divê mirov divê mesele de hinekî ولو يعني هناك بنازكي نزيكي في مسألة ببي جبر في رنجيا نجبر تشكي ديا قالك إسباس كاميران حاجو سروك كوميتيا بيواندين دربيا أنا كسي جموسكو ميفاني ملو